Jika suka dan ingin tahu kegiatan saya road trip di 4 provinsi, teman-teman bisa cek di channel YouTube saya, di channel YouTube Ian Blue 78. Masih bersama Black Spedi 4 provinsi: Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, dan terakhir Jawa Timur. Sambung doa ya, semoga sukses. Pantau terus di channel YouTube Ian Blue 78. Cawe with Black Spedi. Black Spedi so strong.